Ibihe byiza kuri ukurikira ibiganiro bya Mugari Media TV. Nizere ko umeze neza. Reka amakuru nyahere mu gihugu cya Kenya. Hanyuma nkubwire ko abakozi ba Kenya Airways cyangwa se abakozi ikigo cy'igihugu cya Kenya gishinzwe gutwara ibintu by'indege bamaze kuba bafungwa n'igisirikare cya Kongo. Ni inkuru isohotse aka kanya y'amasaha tuvugana. Sosiyete y'abanyakenya ikora ubwikorezi bwo mu kirere Kenya Airways yatabarije abakozi bayo bafunzwe n'urwego rwa gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rushinzwe iperereza rwita Demiye Yapo. Iyi sosiyete yasobanuye ko abo bakozi babiri batoye muri yombi tariki ya 19 Mata bashinjwa kwemerera indege yayo gutwara umuzigo udafitiye ibyangombwa tariki ya 12, nyamara ngo ntibigeze ushyirwa mu ndege. Kenya Airways yatangaje ko ubwo aba basirikare bataga muri yombi abakozi bayo bagerageje kwisobanura ariko ko banze kubumva kugeza ubwo bafungiye muri kasho ya Demiya Yapo. Nkuko yakomeje abisobanura, kuva tariki ya 19 kugeza ku tariki ya 22 Mata abakozi nibemererwa kugira uwo bavugana nawe. Icyakoza ko 23 itsinda ryabo na ambasade ya Kenya ryemerewe kumusura rihabwa iminota mike yo kuganira nawe. Yasobanuye ko tariki ya 24 yitabaje urukiko rwa gisirikare rusaba gufunguza abo bakozi, narwo rutegeka ko barekurwa mu gihe hakomeje iperereza, ariko ngo Demiya Yapo yanze kubahiriza iki cyemezo. Yagize ati urukiko rwa gisirikare rwemeye ubusabe bwa Kicyo ko aba bakozi bayo babiri bafungurwa mu gihe hakomejwe iperereza. Nubwo urukiko rwabitegetse, urwego rw'iperereza rwa gisirikare ruracyabafunze ku buryo rutaremerera kuvugana n'abantu, kandi aba ni abasivile bafunzwe mu butasi bwa gisirikare. Umuyobozi wa Kenya Airways Arani Klavuka yatangaje ko hari kuba ibiganiro hagati y'isosiyete, leta ya Kongo na Kenya kugira ngo ikibazo cy'aba bakozi kize kuba gikemuka. Ubwo nikiza gukemuka nanjye ndaza kuba mbabwira aho bigeze. Nimuze kujya kure ya Mugari Media TV ndaba mbabwira uko bimeze. Hanyuma kumbwira ko polisi yafunze abayisilamu 7 bagaragaye bakubita bunyamaswa umukobwa wabo wagiye mu rindi dini. Ngira ngo ino video nawe ushobora kuba wayibonye ahantu ku mbuga nkoranyambaga hatandukanye. Byagaragaye kuri uyu munsi nibwo byagiye bikwira. Polisi yo mu karere ka Kibuku ni ku burasirazuba bwa Uganda yateye muri yombi abantu 7 bo mu muryango umwe bazira gukubita umukobwa w'umwangavu bamuhora ko yitabiriye amasengesho mu rusengero rwa Pentecote. Polisi yagaragaje ko wahotewe yitwa Shakira Nawura. Ifatwa ryabo ryakurikiye uburakari bwa rubanda nyuma yo kubona amashusho y'ibyabaye ku mbuga nkoranyambaga. Muri iyi video yasangijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye nka TikTok ndetse na X, yahoze ari Twitter, wahotewe bigaragara ko yari afashwe n'abagabo 2 mu gihe abandi bamukubitaga bikabije bamuhora kwitabira amasengesho mu rusengero rwa Kadama yowe na Pastor Nicholas Kitibo. Umuvugizi wa polisi mu karere ka Bukedi n'amajyaruguru CSP Samuel Semewo yavuze ko ikibazo cy'urugomo cyagejejwe kuri sitasiyo ya polisi ya Kibuku na Pastor Kitibo imyaka 38 nyuma yuko Nawura utuye muri paruwasi ya Bugoria mu ntara ya Kadama yakubiswe inkoni zirenga 100 na nyirarume. Aba bakekwa barimo Yusufu Ntanege w'imyaka 28, Muhamedi wa Pesa w'imyaka 24, Jaberi Rumaniz w'imyaka 25. Abandi ni Utumani Koos w'imyaka 25, Isa Wasere w'imyaka 24 na Ziyadi Musenero. Bafungiwe rimwe na Ziyadi Musenero w'imyaka igera kuri 29 wasigiwe uyu mukobwa na nyina wagiye muri Arabia Saudite gukora akazi ko mu rugo. Itegeko nshinga rya Repubulika ya Uganda riteganya ko ubwisanzure bwo gusenga ku muntu wese ufite imyaka 18, kuko uyu afatwa nk'umuntu mukuru ufite uburenganzira bwo kwihuza mu bwisanzure n'amatsinda ayare yose yemewe mu gihugu cya Uganda. Reka unyemerere ngushimire cyane kandi ukomeze ukore subscribe mu biganiro bya Mugari Media TV. Turakomeza kugenda tubana mu makuru yacu atahanye. Nitwa Patrick.